tongpimon boye barke kaksai masuk mato ke tingin bo program bo mai si penetrate ni ba ma jai so tongai respected members dono jo tono phono kaksai mamariu ke especially tini bo program no organize kenai TF ni president secretary kaki entire team jo tono phono ni kaksai mo supaya payo ke paitho boro sini di pramothani warriors ro joto sal sampha painai no joto no barke khaksang masao mami ke taipo sini bisin hobra samade tawle chung sini hoba ni sam paiha te kahale kita ke pai ke chung pa ke nai mungkin nam lugoro asamo agoroni posono samo hamaino chale nama himodi ke biskara wasini dabi dawa sokar ni hoitewo nau mai marmatu modino nau mai nama nau hono sunai akap dikeno ompongnai kia buno sini samo diskau chung tre kaham ke south ye ta ma lugo projani khoksi mor no tre splongye tangsok mai amap samu ro tangsok ye soplong ke ma bodiro no sini samo nai kemba ye ang puilawo ani takum krono jam puini job to tini ro sini mijo taku bu akhir sini cakma Tripura catak mana community no robesi bot to majority sabio kenal jauh tanah angborok sayu ang sungo bomijura jampui hil sang ketong sang tongye chung keha jati bai jati pelayaye khushi rongo kebis kamu trecini haba ka nima development ni kaklawo chung pe haba kalen ma abono se chung nai len ma kiye ya rom lai chung jot jati juda kau samung juda kaimung chung juda himbo chung thalai samung tanglai kau wa kiye bojang puino chung trek sang tung ye sain lai jot bai khushi ke tong len ma abono sai nahi mo abon bayro tinio Mizu brothers Sonopo Chakma brothers Road Tripura brothers sisters jotono chini bru jotono nam bari kiero hathayo paike khapang juda kiam brangno nangno manayo mam kenang ni roni to mumbai chin harung ni to mum sajuda ke abodi kino chung harung ro to nero po klu chung mas nai sini harung ro tungai ro pe chung jat ke ha to hi bo para tho ho chung thalai to maro no bisi thalai ro thaya abdi ke umro chung no amboye abdi maro no chung khwe ni nai sini akol tung che maro no khwe ni nai ke abo no sam masau ke tai bo sini hobra sanamo bisin hobra samoni kau mo tuini koma ang siu jampui hile sobche khausi mole tuino abon baino taklayo election ni time mo moras boro japon pipo bung no anggo ananda bazar dekhe bandar imati kiye jang kon pui tilie tipemi khau bari ke muti kre habu kon thuyo khantlao jokon bathal ke abaroni pro mohapasai mo proi be jaga thamke bile te chakri didi rang didi abri ma kau se sambo kintu roni pro le ma sai ke tu ino se sai ke abon baye mohara sobe te khai khao saya ye no baye
ट्रेबुं खावा दुख खेनांना मोनबाय न इलेक्शन पाइमोनी लोगो बुं ब्रो साये साहा आके आबो दिनो चुं सामुं ताओ चिं साये सार्वे रावनि खेरी पाये मिया खिबो नाव साबरबो खेपेकना आं बरांग डाइरेक्शन रेहा खानक्लाम कनपुई फुलुंसाई आके साबर बो चारटा बिसी न काबार खेने बये के हा प्रोजेक्ट तोर खेसना बये दिल्ली नि टीम भाये आबो सार्वे खेथम भाया खेब्राम आनो चौनो डीपीआर नामिये पूरा प्रोजेक्ट डिटेल्स प्रोजेक्ट ब्रां बिनाय निसुहु रां आरो एक्सपेंड नाय खरसावनाय आबराव रां सानाय खेरपो आं ट्रे जागाखौ नायरिउ माइके नायरिउ दि हिसाले सामनो आरो इबोब्रां टाइम काबाराव लायाना केजां सिमलं खावबाय जां टला खावबाय फनो हक्सै मां सिउ आरो बाजा खावले लाइथनायाव प्रोजेक्ट राव जे सां तां देमो आबो जदि कमप्लीट थामिखे आसा केव आजानावले माइ फैथानाय के आबो देखिए लाइथानाय बोसोराव बेम्बु बारि राव सोलार लामा क्रुइ कारेन्ट क्रुइ जोंथाम नायहा नौहा के आबो देखिए न ब्रानो सोलार नि प्रोजेक्ट्स नाम रेहा जांबाय दुईटा जागाव तीनटा जागाव सोलार नि प्रोजेक्ट हुआ बान्दारी मासा काबाय 10टा जागा 10टा हेबिटेशन सोलार प्रोजेक्ट हुआ ट्रेडार नि माध्यमे ब्लॉक नि थ्रुते नमो आरेबो लेटर ले आं रिमोनसि मथाव मिनिस्टर बाय रतनानाथ बाय सालाय लेट चिंक कारेन्ट सोगा मदन दुई सालाय न आं दिखिनो उंथा खेबोदि के बिस्काराव जों सामुं मा थांनाय ट्रेनाव मा थांनाय खेमबोये ताइबो चिने आं फैयो एमएलए पलदार सुबुं जे सामना काम के सिरुखना जे एडीसी राव पामोये चोमोदि के चों सामुं तामायाव तो एडीसी पामोये खोक्सुइमो ताउफुको यां तो पाराकुयो चों थांगे तुई क्रुइमो कारेन्ट क्रुइमो तिनि स्कूल हामियावमो पब्लिक नि बेटाके खोक्सुइमो चोंनो हॉस्पिटल बैक्साल तंगो बाय सिनब्रो हॉस्पिटल थांसो बाय आमाबाय डिलीवरी अवस्था राव थैनि भोग पामा दं आबन बायनो चों बान्दारी मादि राव बहुत बसर सहा आबो सान थांगेस इंफ्रास्ट्रक्चर ले नौले पानो तांफाय हा किन्तु आरो थांगे डॉक्टर मा थांगे सेटिं किया गवर्नमेंट सिनि एरिया ओते डेवलपमेंट खेलसेम सुया के आबरो का स्टेट गवर्नमेंट याओ ब्रांड पावर ऑफ ब्रांड सेराम को तो इच्छा केते ब्रांड खेमायो किन्तु आर पकिया के आबरिमा साबोला पचो सब सेंटर बहुत बसर बरो ता मसे बरो साबोलनि हॉस्पिटल तिनेबो डेवलपमेंट लाइथानेयो बोसी थामब्रै निस्कांनि काउसे बोसी थामब्रै निस्कांनि काउ साबोलते डॉक्टर बारे अने बायले तारिया केदार सराफो बारे अने आरो बाय मासुहा जे समय रे पोसा केहाने के ट्रांसफर केकना याव को चित्रम हो के साबोल नि जे नौनियो तामर हले अनेक बालु बसे आं निजेर बसे आबु समय हो आं बरो कन्ट्राक्टर मारो बिजनेस साथ तां सेमन बाय सिउ आं निजेर बसे माथा फाय बसे रो के आबु खेमो तिनियो हो कहाबा के रो डेवलपमेंट किया कि एडीसी नि याव बुहे नंबर खेपिया ब्रांच तिरो तो ये आबरक्त्रे डेवलप किया के बोदी के से एडीसी एलाकाओ तिनी स्कूल पॉइंटी हॉस्पिटल पॉइंटी लामा पॉइंटी तुई पॉइंटी कारेंट पॉइंटी सीले कारेंट हो साके तो साके फाइव तो चो नो तो हासुन काम जाना आरपो से जाम पुलिस और काम से माइको ट्रे जाम बांदरी मारो आनंद बाजार सरकार वाले कारेंट ले सत्ता वह रफसोया बिल खे जुगनी बिल खेलाओ किंतु कारेंट के मासोया के बोदी किए सरकार नि स्टेट गवर्नमेंट नि तोमु चुम बो सरकार बसलाया पूर्वे सीपीएम साव बनाया बो अवस्था ताओ बीजेपी सरकार रो तुइफो बो अवस्था खेमोए चुम्बनो न चुम मासाव बार बार मामोए चुम रीजनल पार्टी
मांगबाई चों बार बार चिनी खोरां नमा फैसा मांगबाई राजा तिनी महाराज तिनियो बिनी राम खोये आसु खिये बोंगराव बाइसाय मातो स्पॉन बाई बोंबाई साय तोमी स्पॉन बाई बोंकाउसा आबोनो से चों मिसिया नै नावनाय I think all the major brothers, you can understand, no, my voice, or shall I need to explain? Tripura Sarkar এবং Tripura Matha, যে চুক্তি খেমো আবার চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট অংখে চৌ চিনি ব্রম বয়ে চৌ সামং তামেনে এডিসি ইন্টায়ার এডিসি এরিয়া তোনাই যত কমিউনিটি যত পপুলেশন বয়ে চৌ সামং তামেনে बड़ो इंटरेस्ट चौंतरे सब काम तमने ये दूसरी थी रामपुर 300-400 कोटी रा वही पाके नहीं टोटल बजट है 919 करोड़ आउट ऑफ 919 करोड़ सैलरी तो एरपोरे ऑफिशियल एक्सपेंस तो कि अब 3-4 कोटी से डेवलपमेंट नहीं काटे का कैसे बॉस क्या वो डिपार्टमेंट वाइज बकेट जोई 3 कोटी 4 कोटी 5 कोटी आदले 1 कोटी बकाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो क्या अब फान बेलो माखने एजुकेशन डिपार्टमेंट मात्र 37 लाख लास्ट ईयर बजट एलोकेट हो कि आसु मांगनी के पार्टी वो जरा कंट्रीब्यूट खेनाई रो ब्रांड राइट प्लेस माइके राइट स्पेस रिया के ब्रांड ब्रम ट्रे काम का हम खेवायो साहस का जो को अंक ना जे चिन्या तो बहुत जे वो चिन्नी राजा डिसीजन लहा जे बोलो चेयरमैन नाम नहीं मामिन के सिंसियरिटी के हा ऑनेस्टी हिमो राजा हो ओवरलुक किया I am the happiest person after hearing the news that he will be the chairman of district council. Election cycle thanai, election cycle thanai, political party rise unai, political party fall unai, association achainai, association thuinai, arko जरा तिनी राजनीति वो हिये हिये तो नहीं रहो जरा सोसाइटी नो लीड खेनी हिये स्टेप ला नहीं रहो ब्रंगी बो मेंटालिटी चेंज हुई आंखे जो 1960 निजे पॉलिटिक्स 1980 निजे पॉलिटिक्स जो हारो नो स्टार्ट हुई तो नहीं चुंपा सीओ त्रिपुरा नी कंडीशन ब्रे सोशियो पॉलिटिकल टेम्पर ब्रे त्रिपुरा नी Sponi participation bang, sponi participation kom. Politics so up and down tongpo. Politics wo power of higher. Politics so jepo nuno seat dia wo, jepo nuno freedom dia wo, power dia wo. नूं आपको पॉलिटिक्स नूं टेस्ट खेयो नूं पोजीशन ऑफ थाके पॉलिटिक्स नूं टेम्पटेशन दियो रांगी टेम्पटेशन पावर इन टेम्पटेशन नूं आपनो ओवरलुक खेये नूं आपनो ओवरकम खेये पब्लिक डिबल ये सामुं तंगमाय के you will be forever kept in the eyes of people अब ये तिनी चिनी Ronnie, Honorable Chairman, District Council ni, aini kapan ni best wishes. Mami ke Rajapur groups ni no one of the highest chair, one of the top post District Council ni 68% area whole ke to ni Chairman dia moba. Bin bagi contoh pal kia pokok lainnya. Kehar short story sahuno TF ni, bama bro TF ni bro ano sniang topna. TF ni jepo
chini raja decision laha TF ko nai employees rono ki ha platform ti nai brang pho input nawo brang suggestions nawo mangmi ke tipramo tha ke ha movement more than a political party am ye TF organization no ke ha party ni wing mies namya ha aja ko nang ipo logo tomo abo nang di logo ang nos namo ako ang MLA umia ko ang Maharaj ni social media manager tre media in charge ni samun ke to ta ko ang sabun no ke tong ko beside MLA inke chini ro jara youngsters tong nai ro chini jara bo jampi block ni andar tong nai ro nang ni thiai ni ke ha stay একটা message photo video rawa politicians raw nandu ke chung ang photo skang ora sinti phainis kang ake cinta khiyo je brani life unsu comfortable brano chung good ye hui ha bran ta unsu comfort zone no tong brang unsu kaham jaga tong ye tong but Tripura ni scenario ke alada ang aini bekar jibono rajniti no naimo judaken naiha jebo ang elected ha joabo 2 বছর 1.5 বছর ধরে opposition tomo apo aini government ni naimo perspective alada jebo ta ruling government no thaiha ta aini government no naimo perspective alada not everything is easy, not everything is comfortable. Chung demand kheke na ungye thanai, chung chukhe na abo ungye thanai abdi kauya. Ambage no ansao, we are kept under government priorities, below priorities. Chunga priority riya yake tuya for years and years. Mangmi, because we are not united. Each and every citizen, each and every member of this block chini unity krike chungna tre ake priority ni tola ke tianai below government priorities jebo opposition to ha ko bang assembly ko ti sa jebo ta ruling o phai ha abo bang ta bang ko ti sa to abo ko ti sa mono bang ma jara position to nai brang na no mana khiu lunga ke ko ti ta ti sadi nung ake kota sadi tau chung ruling government of chini opamanu but I have never listened to anyone mangmi ke cost to tongai le chungse tui kruyo tongai ko chungse lama kruyo tongai ko chungse current kruyo tongai ko chungse brand municipal area o tongye brand le city o tongye abdi ke chungna detail khini nayo abuno chungko self reliable ni nangai chini ata boboron jonta chairman ha grow the expectation tre bari nai kango union tomo chairman ha kintu chung sini nangai je chairman ni awo capacity in suk tong ekjon bro MLA onke MLA ni capacity in suk tong mangmi ADCO fund kroi mangmi khenchumono chung khemaya mangmi tini chini raja nijeni puja khuye political party no bill kheye puja khuye mangmi bo electoral process o hai mato chungabno sini nangai ambagina no sanai capacity un limited unimaginable demands chini je demand 1000 crore liye ko fulfilling ya ajago chungno 400 500 crores development ni 200 crores 300 crores audi ke riya mobile chungpri ke chini pro ni demand no chini pro ni chahida no chungpri ke fulfill khenai that is the reason we always say we have to be united we have to speak for the people as an elected chungno jora riya ha chungno serve khe na time riya ha chung chini limited capacity of serve khe thanai but the goal is always for the future generation chini future generation ibagi chung
samungma khenai local demands local level of tuye breke solve khenai abo try khedi jeta local level ke baire demand abo elected representative rok dongo brand through of breke khenai but system no sam chiye chini tiye ro nitio pai ni request nang chini public ro no jaram chiya tome ro nang system science chiye not only in education sector pa jara different wing or different department of chakri khenai prang nitio pai ni request ang sio nang ni salary ba nang ni pay onano state of dike bang ya hong na arpo nang heart and soul samung khemoba chini blog ni ba ye hiye ta openly akhe keha political party do support keha keha wing ye samung khemo nang nitio ko keha onek to daito nangmi ke keha ko political permanent seat permanent post to ye phaya ba tini ang MLA next time apre ekjon pro MLA ngai I is like kaham perform khenai tini chini honorable chairman next time MLA thamayo minister thamayo bini jaga trek habro kanai EM rote ekjon pro nai ei outing ke chung power no split ke distribute ke chung samung khela ke chini region chini bo state chung je naimo abuni ingkha chung aste aste incline ye chung samung khemani hin chung bari ke khachang ha ano invite khemoni ko ye as an MLA ang sudai ni constituency ni ba ye ang whole tripura ni ba ye jugini ang kau sani try khiu nang ni concern tongke biggest concern big concern top concern tongke jeta local level of solve kheme ama nang ang bai contact kidi ang nang ni ba ye ko tuisani khorang tuisani ang chesta kheon bari ke khakchang ha thank you BTF rau baikye boro chok paimon ya especially ang paimon ho damsara jampui ek number constituency ni flying ye chok ini felicitation program boro chini ang hoyong chini khasuksa MLA poldansu ro be thake hambai jano ro bikhe ko asuk salmani ro phaye chomoi baha bo program to se pimoi baye getre khaksamo bari TF ro joto TF ro ake bo parani boro jes khaksang laye brang tini bo salno kaham khe brang bab stom sing baye palomon baye ai ni joto warriors ro brani support baino tini ang flying bo constituency second time ke brani khoksing moro brani boro wangma chung brani khonchi bo chung nau bises ke to ini problem lama jang sai desai therefore school chini education system sal area wo ko bo je thai to kaham jang tolar wo silo jang karma dima area ro bises ke khoksing abro ko chung discount kaham lelani moi no chung saleha ke abdi ke chini maharashtra polo chuno boro to ini project kerma ke ha projector bo chung jokon election pai kaye survey ke thang ha asa ke bo detail ro er pai ke chung success mane kaham ke abo project success mai asa ke abo ha sike churo ni to ini সমস্যার কোনো কাহাম নাই overall chung tini ni program successful program bari khaksang joto contribution khemo joto ro aye maisi khemo tini TF point press senior citizen do point ironi PC ni hobra PC chairman chini monitoring ni chairman ke joto teachers ke boro parani srai hobra joto bridge rai joto khaksang mo saino abo paila